Ovo je skandalozno što se malo predesilo u prostorijama Gradske izborne komisije. Kao ovlašćeni predstavnik predlagača, dosta je bilo i Dveri da oni odluče da se ovi ne vrate, sam prisustvovao sjednici Republičke izborne komisije, jer je to moje zakonsko pravo da kao stranka u upravnom postupku, zainteresovano lice, iznesem svoje argumente protiv jedne liste koja je upravo predložena, a ta lista ima identičan naziv kao što je naša lista, zove se Dosta je bilo pljačke, kriminala i lopovluka, a podnosilac je, zamislite, sa istim prezimenom kao i predsjednik Dosta je bilo, zove se Milorad Radulović. Ovo je skandalozni pokušaj dovođenja u zabludu naših birača. Skandalozni pokušaj da se birači Dosta je bilo dovedu u zabludu, da im se prekrše osnovna ljudska prava, da im se prekrši biračko pravo i da prilikom zaokruživanja na glasačkom listiću ubeđeni da glasaju za Dosta je bilo, glasaju za tu neku fantomsku listu. Ja moram da podsjetim, taj čovjek Milorad Radulović koji je predao listu s istim nazivom kao što je naša lista, je funkcioner u opštini Zemun, dakle deo je naprednjačke vlasti. Ja zaista ne znam šta će biti sljedeći korak u njihovoj namjeri da nam onemoguće da ostvarimo rezultat kakav zaista zaslužujemo novim izborima, ali znam da je gest Gradske izborne komisije, gde me predsjednik isključio sa sednice samo zato što sam hteo da iskoristim svoje zakonsko pravo, da u skladu sa mojim pravom da učestvujem u postupku iz člana 32 Ustava Republike Srbije, član 6 stav 1 Evropske konvencije, iznesem argumente zbog kojih je ova lista morala biti odbačena. Dakle, još jedan pokušaj da se birači Dosta je bilo dovedu u zabludu, još jedan pokušaj da se izigra izborna volja građana, još jedno flagrantno kršenje osnovnih ljudskih prava, ne samo naših birača, već i nas koji pokušavamo da se izborimo za minimalni stepen zakonitosti u ovoj državi. Hvala vam, to je sve.